nta mikino n'ukuri turimo. None nyiri ibi ni ibiki? Shiretse kurakara. Sheri, umeze neza? Ugomba kuba maso. Ntabwo mbizi. Ntazi impamvu yanditse message. Nase ngomba kuba maso mu biki. None se wowe Sheri we kuva ryari? Ndabizi se. Ubwo urega uburyo No! Nanjye binangirega biri kunungura. No se mire kuva ryaranyita Sheri. No se mbe maso mu bihe bintu. Nyine nanjye birancanze. Ntabwo ndi kukubaza. Ako nanjye birimo birancanga. Ngo Sheringa ibiki? Ngo ugomba kuba maso. Ntabwo mbizi. Nukuri kw'Imana ntabwo mbizi. Ubuzima ntabwo nkunda ibintu bimvanga mu mutwe. Uranyumva neza? Simbe urumva nakuvanga mu mutwe. None se muri mu bikiyana? Imikino n'imikino nyabaki? Ibi bisobanuye iki? Kutansubiza ngo nk'igisubizo cyumvikana gifatika. Mu bikino iteye ite? Nukuri kw'Imana ibyo bintu yanditse nawe ntabwo nzi impamvu yabimutepe. Ntabwo mbizi nukuri kw'Imana. Kiri kubwo umuntu namubaza. Nose igiye kuva ryari ndishire wa Emile. Cyangwa ubwo urumva byakunda koko. Nose ubwo nabashiri we gute? Mu buye buryo. Sheri, bino bintu niba ari bimwirirwamo umunsi wose muri hano mu rugo. Isi bikinirirwamo. Ibi ngibi ni ugutera urubyara. Bini by'ababyara. Bise nibi. Ninde? Ntabwo naje kubaza ese ntabwo tuzasohoka ko ku ishuri rwose ku ishuri bari kwiga njye sinsohoka tuzaba mu mahanga kugeza ryari? Iyi message niwe yanditse. Iyi message